Mandla Msibi o ne a le mo lebokosong pele ga gore magiseterata a rebole tshwetso ka kopo ya gagwe ya beile. Ene le balatofadiwanae ba ntse ba le kwa ntlo le fitshwana sebaka sa beke. Magiseterata Susan Monaledi o ba neetse beile ya diranta di le dikete tse 20. Bail is granted to an amount of 20,000 rand in respect of each applicant on the following conditions. Number 1, not to interfere, influence or intimidate any of the known state witnesses. Not to commit any Schedule 1 offense while released on bail. To report every Mondays and Fridays at Pinar Police Station between 6 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. And the applicants to surrender their passports to the investigating officer before 4:30 today. Ka kwa ntle ga Kgotlatshekelo ba Mandla Msibi ba ne ba itumeletse go gololwa ga gagwe. We are happy. We feel that justice has vindicated us at this temporal level. Msibi o ne a buisana le ba Mandla ba gagwe ka gangwe mo a neng a bua la ntlha ka go tshwarwa ga gagwe. Gape o boleletse ba Mandla ba gagwe gore o amogetse seemo sa gagwe go latela go kubiwa ga gagwe kwa kabineteng ya province. The decision of the Provincial Executive Committee of the ANC for me to step aside is accepted unconditionally. The decision by the Honorable Premier of the province to whether you can want to define it in English to dismiss me is accepted. But I'm going to speak about that decision, the abuse of state power. Msibi gape o beleseditswe jaaka motsamaisi wa ANC wa ditlhopho kwa profenseng. Ibile wa amogetse tshwetso ya komiti Mokhuduthamaga ya province ya go ntshiwa mo maemong a gagwe. Ena le balatofadiwanae a nele mnisi le Njabulo Mkhonto ba laetswe go boela kwa Kgotlatshekelo Sedimonthole a le 6.